Kani ke All India Radio Shillong ke kubor ban puli de ibadahon ramde. Kimat bakong san jong ke kubor mentak stem. Ke National Education Policy bathamai kan wanra jingkelah ki million ngot kinong India ong menteri rang badu kari Narendra Modi. Ka jinglong jingman na kaklam COVID-19 ha kajela kala kambyang ong u sembut menteri rang ba kajela ba presiden tensong lalap stangkat kendai ngot ki belangat thamai ka jingpang henen kesngi. Bat ki kendon thamai ka jingkhang dam balai kan trikam nadu ka shitarik unailar. Ki kubor babnya. Kekenhuan menteri ke sorkar kemi kaladep ban benjur ya ke National Education Policy arajar arpo. Ki katto katni ki benta bakong sanjong kani ke policy thamai ki long bakandan no tangkawe ke bor penyat ki jaka pulih ki kerdan bakham shalor. Hakajing pulih degree la ban rung bat i bunsin bat sarung biang hadin ban pendem. An pendu no ya ke MPhil program, an pendu nakat bala ki lenong pulih ban yale examen jong ke board. Andan tangkawe ke entrance exam ban yo rung syaki school ba. Habakren bat kilat pathai kubor Menteri Ketenat Information bat Broadcasting Prakash Javadkar ulayathu baga jingelang kekenhuan menteri bala penyat da menteri rang badu kari Narendra Modi kala ajing menjur ya ka ni ka policy na kabenta ka spa snem ba arpuway. Uloong baka ni ka long kabakongsan na marbalalay pusaw snem omsyam ladan kanu ka jingkela hakamat trikam bayadey bat ka puli puthi. Menteri Ketenat Puli Puthi Ramesh Pokhriyal Nishang ulaong bakani ka education policy bathamai kanyarap ban penyo ya ke India ka bathamai. Usambut menteri rangba ka jela ba presiden tensong ulaong baka jinglong jingman na ka jingpang klam COVID-19 ha ka jela kala kambyang menta. Hakaba ulaong baka jinglap ikibayo positive ha ka jela kala kamduna menta. Habapai syakalyang keplatingka usembut menteri rangba ulaong ba kajing dan pisa kajela yang menta kadang biang. Habakren pat halor kajing slem jong kajing shim test ki primary contact hakishnong baper ki bala pengat containment area uba tensong ulaong bada ki hajar teli ki sampel la shim man la kasngi bat kan kam shimpor ban pendep ya kajing examen ki. Ulaya thuru bala ai kajing ptha shabaro kitu ki primary contact bagi de ban shong pen kerpang shwaya lade hadu bala dep ban test ki. Hakabaya day bat kajing penpoy ki marbam bat kiwe ki jing don kam syaki containment area ubat tensong ulaong ba sorkar kalabu ikikan hon bakarpang ban penpoy ya baro ki jing don kam syaki tei ki jaka. Hari India nen kesngi kilatam ya ki shipolak ngot ki balayo jingkot na kajing pang COVID-19. Katanat kakot kakya ka sorkar kami kala pentip babaro ki balayo kya hakari menta ki long shipolak arpo hajar sanspa prapo arngun. Kajing yap brew hakari na kani kajing pang kala hiar syaka arpon arpo na ka shispa. Hameghalya pat kiladan kat kendai ngot ki balayo thamai kat COVID-19 henden kesngi. Kini ki dekat san ngot na East Khasi Hills bakentup ya kat lai ngot ki BSF bat arngot ki weipan. Arngot na West Garo Hills iway na South Garo Hills bat iway na West Jaintia Hills. Director ka DHS Dr. Amanwar ula pentip bahadu menta ka jela kadan sanspa prapu prangot ki badangdan ya ka jingpang. Kini kilong sauspa kandai puwengot na East Khasi Hills District bakentup ya arspa san pusawngot ki BSF lai pusawngot ki ki tenat shipai bat arspa lai ngot ki weipan. West Khasi Hills District sawngot Ribhoy sau pusawngot West Jaintia Hills kat sawngot East Jaintia Hills kat sangot West Garo Hills kat sangon, South West Garo Hills saungon, bat South Garo Hills iway. DHS ula pentip ru baka jingbut din bat examen ya ki bakendo ikinongpang kadang ya chakman habaro ki jaka ki baladan kinongpang COVID-19. Habapai pat syaki containment area Dr. War ula ong baka tenat kala persyang banset tangi ki jaka ki balatikina kayat kayeng jong ki balatest positive om ya kashnong baro kaway. Hatri purapat Menteri rangba kajela Biplab Kumar Deb ula penbena bala penjari jingkhang dam basansngi hakajela hadu sautarik unailar. Udeb ula kenturu ya baro kipat ba bakin shimkia bat but perking ki jing ptha ka sorkar. Hadu menta arpuengot ki brew hakajela kilayap na ko COVID-19. Lalap sasan pulai ngot ki balangat thamai ka jingpang COVID-19 hanagalan henden kesngi. Hakaba ka jingdon jong ki balangat haka COVID-19 haka jela kila poi syaka 1000 sanspa andriu pun riungun. Menteri Ketenat ka kot ka kya ka jela US bang yu pom leng ba ka Twitter ulayathu ba layo ya ki kai pot jong ki sanspa khan riu teli ki test na kini lalap ba lai pu arteli na manipu
lai puar teli na Dimapur bat khanre teli na Kohima kibala long positive. Hakawai pat kalyang sangut kibreu na mokuchung kilayo ikajingpang COVID-19 na trunat. Lakban kedeu hang ni bal salai pongut kinongpang kilayo khya hakajilla Nagaland kibalangat hakajingpang kilong 1000 san spa andriu punriu ngun kibadang don ya kajingpang kilong khandai spa lai pusan ngun andriu spa ar pusan ngut kibalakot bat saungut kibalaklat. Kani ka kubor kawan Shapi na ka All India Radio Shillong. Katanat ki kampo yeng ke sorkar kami kelapen mi iki kendon bathamai bayade bat kejingla ban pli sakatu kat ne ki jaka trekam haki jaka ki badai shabar ki containment zone. Ya kejingla ban pli kita ki jaka la penjalan hadu kejing khangdam ka balai ka ban sedang nadu kashitarik unailar. Ya kita ki kendon la penbi kat kum kejing ai jingmun na ki jilla bat ki union territory bat kum juru rengkat kejing etrelang bat ki weipat ki tanat sorkar. Lawengi kejing khang ya kayat ka yeng hakapor menmit. Lasya ban pli ki jaka hikai yoga bat ki jaka kilan met na do kasantarik unailar. Bat hakabayade bat kini kiti ki jaka ki haban buat renti ya ki SOP bala penmi da katanat ka koit ka khya. Kum kejing jengai para breu bat ki wei. Ansya ban penlong ya kejing rakhes ngilat load keri da ka babut renti ki jing betha katanat ka koit ka khya. Ki school college bat ki jaka ai coaching kindang khang hadu ka lai puai tarik unailar. Hamanipur wei urangba uban ripo snem karta ubana kashnong taubal moijing lalap ba ulayo yau knyang jingpang coronavirus bat ulaklat henden kejanmit haji NIMS hospital. Hakini ki arpusaw kanta baladam sa punyongot ki breu hakajella bakantup iki shipongot ki kanthai lalap bakilayo thamai ka jingpang COVID-19. Kat bakhat kandai ngot pat kilayo khya hadin baki kaipot examine jongki kilalong negative. Nakite ki bayo thamai ka jingpang khatsan ngun naki ki dei ki baklem let jinglet shabar ka jilla pala suba bakilaya bet na kinongpang ki baladan ha ka jilla. Bat ki batam nang tapat ki dei ki bawan pai na bar jilla. Ka jingbut de ni ki bakendo ya kinongpang kadang ya shakman. Kajala Manipur haduk menta kadon arajar san spa sangut ki balangat ha jingpang COVID-19 bat na prengkite 1000 rius pa nyu puar ngut ki balayo jingkot pura balapelat na ki jaka sumar. Kejingdan jeng ki bre ki badangdan ni kejingpang ha kajala kilong praspa arp kondai ngun bat ki balaklat na kejingpang COVID-19 kilong saungun. Menteri Katanat Kakot Kakya ka Sorkar Kemi Dr. Harsh Vardhan henen kesngi ula ong bakari kaya kunting ban job ya kejingpang COVID-19 bat kalala ru ban penkiu ya kejingdan jong ki bayo kot na kejingpang bat kejingyap hakari ka balalong ru kanuksa jong kajing job. Ula ban rap ru ba kejingyo kot jong ki breu hakari kala tam ya kan riu pusaw na kashispa bat kejingyap breu ru kalahiyar syaka ar na kashispa. Menteri Rangba Kajala Konrad K. Sangma henen kesngi ulakan mau burom ya Bishop Barim Katura Diocese u Oresta Marengo hakalingku sngi yap ba arpu arjong u. Marengo de missionary ke Balang Katolik ubana bari ubadai naka Celestian jong ka Don Bosco bat ubala penlut nyu pusan teliki snam jong ka jing im jong u ka jing pen priang ya ka gospel bat hakalyang ka puli puthi. Menteri Rangba lengba ke Twitter ula ong ba u Bishop Marengo ulong ubreu baleret kumu Kristan bat ubatreru na kabenta kibaduk parangli. Ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited kalapan bina bakan dan kejing penlip ya ke boarding habaro kasnong melim haduk mau jrong sadau nongrim sadau mau kriya mau reng bat kiwe. Barok kawai kesan mer hadu lai mer shiteng mau klot nong umlong mau tawar nong pure lat umsaw lat kor pom lakrai mau penti rang bibi bat kiwe. Kejing penlip boarding kan long nadu kashitarik unailar hadu pratarik unailar nadu kapor khandai bejemen step hadu saw beje chanmien. Kate kejing penlip boarding kan long ar nilai sien shitayo amdei menla kesngi nakadaw kejing maramat ikikatu kani kejing don kam jong katanat boarding. Haswabat penkut ya kubor sa sisien kimat bakongsan. Ka National Education Policy bathamai kan wanra jingkila ki million ngot kinong India ong menteri Rangba adu kariu Narendra Modi. Kajinglong jingman nakaklam COVID-19 hakajala kala kambyang ong sembut menteri Rangba kajala ba Preston Tinsong. Bat kikendon bathamai kajinghang dambalai kintrekam nadu kashitarik unailar. Katong ilapoy siya bakot jong kakubor kabawan Shapi na All India Radio Shillong mentangin niya so na bat ka Delhi Station nakabenta ki waypat ki kubor.